دباجوان نهجا پترولا لکردستان دردکوه یا کردستانیه پترولا کردان یا کردانه سترانجیل سروی هاتنه چه کرن بنیرن هنج دما رژیم اسد و کردان پترولا خو بلاش نددان حکومت دفروتن یعنی هزین سوریا دموکراتیک ریو بریا خسر پترول دفروتن حکومت نهاجی کرد هر روز 15,000 برمیل پترول دفروشنه شامه لسوری جی پترولا هری زیده لکودری درد که لروج آوای کردستان درد که لحریم جزیره یعنی لپاریزگاه حسکی آلیکار ریوبر کاروبار پترول لوزارت انرژی سوری ریاد جوباسی جرودا ورا گوت او روزانه هر روز 15,000 برمیل نفت پترول جه حسده دکرن لی ارزان دکرن لگوری بازار جهانی بر پرس سوری نخواست کرینا پترول وکه پیمانه که دناور حکومتو حسده داد بناو که گوت پیوانگره کی یعنی متعهده کی وان پیمان لگل متعهده کی جحسه که چی کریه لگل هف یعنی دو متعهدان لگل هف پیمان امضا کرنه او یعنی شام بریا وی متعهدی پترول جه ریو بریا خسر و جحسده دکرن هر وها اشکره کرد که دم حکومت سوری و حسده لحف کرن او بیرین پترول ین لروج لات فرات یعنی لروج آوای کردستان چار سر بکن عالمي بالأساس المياه المرافقة للنفط اف پرسگریک اگه جیهانیه که ام جی پیدیشن آوا به پترول و گریدایی زیده دبه گر ام پرمیلک پترول درخن پیوستی آمه به 10 پرمیلن آوه هیا اف دجواریه که مزنه که ام پیره روبرونه بری سال 2011 ما تکنولوژیا درخستنا آویج بیران بریا کانالین بن عرده ده بکارتانی اف پیواجو پر بها بو جبر کو درخستنا برمیلکه بقاسی $1 بو ما اف ریباز بکارتانی نها ام لچارەسەریان ئالتێرنەتیڤ دەگەرن وەکی بکارانینا ڤەقەتاندنان قالکên gozan حوزên rûniştinê û yên wekî din. Îro mecbû hemû zeviyên petrolê yên li Sûriyê planeke perfireh pêş xistiye û li gorî tiştê ku dibin kontrola hikûmeta Sûriyê de ye em ê dest bi çareserkirina wê bikin. Plana berfirehtir jî piştî peymanek ku bi hêza Sûriya Demokratîk re were li darxistin. Me komîte avakirine da ku piştî peymanê dest bi kar bikin. درباره کرینا پترولê ji hêzên Sûriya Demokratîk di navbera me de peymanek tune ye. Ez dixwazim zelal bikim. Peymankarek ji Wezareta Petrolê û peymankareke din ji Hesedê ye. Ku petrol bi rêya wan tê kirîn, ev ji ber nenaskirina beşek li Sûriyê ku hatiye qutkirin. Em dixwazin barê kirînê dema kirîna petrolê kêm bikin. Em petrolê ji Hesedê bi bihayekî ku ji hêla peymankaran ve li hev hatine dikirin. ام در دورا 15,000 برمیل کم زیده شهسده دکرن. داخویانیا ویداویه یا نونر امریکا جبو سوری توم باراک ده ناوا کردان دا کارودانی جدا جدا بخورانی. باراک چه گوتو بو؟ باراک گوتو بو اول سوری تنه دانستاندنی لگل حکومتا سوری دکنو هسده وکا دریجیا پککی بناف کربو سروکی خواجهی انجمن کردی انا کسی لشامه لقمان اوسو جرودا ورا دبیجه لگوری داخویانی باراک امریکا پشت خود دایا حسده کو بسالان هفکارین هفن لی حکومت امریکا انجی امریکا نگوتی وانا پشت خودانه حسده لعالیه دن نونر مسده مجلس سوریا دموکراتیک لشامه علی رحمون دبیجه مبستا باراک او بو کو پروسه تبلیغ کرنا حسده دناو ارتشا سوری ده به بلاسکرن من لهف پیوینا باراک توم باراک گداری کر من خوانجی دبیجه او دخوازن با اوای کی لزگین هزین سوریا دموکراتیک دناو حکومت ده جه بگرن نگوت بو کو او ادی پشتگیریا حسده ناکن گوت بو حسده هف پیمانه کی سرکه لگل امریکا دشر الدجی داشته بدرجی شر نافخوی سوریای و شر دجی داعش تاکا آلی یکو هف پیمانی ناف دولتی دانوستادن دگل دکر هزا سوریا ديمقراط بو. السيد توماس باراك فليتفضل إلى هذه المنصة مشكورا. لنها ولگوری توماس باراک شاندن امریکا بو سوریای تاکا آلی شرعی و فرمی حکومتا و گوهز یا سوریایی. افداخویانی نویا ولات امریکا
کارڤدان li dev Kurdan durist kir û xwendinên cuda jê re hatin xwendin. تصريحاتي نه أفانيك نه دانا وتصريحات بيتر خياكر بيتر زلالكر يعني إنه تعاوني دكن بحكومتك شرعية حكومتها سورية حكومات قصد وغير قصد جدبي اندماج بحكومتها سورية عسكري جي وسياسي جي تصريح بيتر زلالكر يعني وتشتي خطرت انه مسألة قصد قريدا بتنظيم حزب العمال الكردستاني بككي انه تنظيمك ارهابي واف امتداداته وين يعني طيب اف امتداداته وين بصالات تعامل بيركري وتتعاون بيركري تيرو ويد خانه ارهابي ده عمليا انت ديسا بشتا خدا و تنظيماتك دوسي تابون علي كاري بتكتا بشتا خدايه ددهê adarê de rêkeftin di navbera Serokê Sûriyayê Ehmed Şera û fermandeyê giştî Hêza Sûriya Demokrat Mazlûm Ebdê hate kirin. Di wê rêkeftinê de tekez li ser bejdarbûna Hesedê di nava artêşa Sûriyayê de hate kirin. Lê ta niha danûstandin berdewamin ji aliyê komîteyên her du aliyan ve. Nûnerê Mesedê li Şamê dibîne ku ev daxuyaniya Amerîka arman jê ew e ku ew rêkeftin di zûtirin dem de cêbecê bibe. المقصود في هذا التصريح هو يجب الإسراع في تنفيذ هذا البند. ما بستا وی داخویانی او کو پیوستا او بند زو بیجیب جیکرین و هسدا ببا بشک ارتشا سوریه و اعتراف بدسلاتا نو بیکرین کو حمو گروپ بشک و ارتش بن. از باورم کو کسان دخوازن نجار سخته بکن ارمان جوان پروپاگاندا مدیایه گلک آلی هنا ناخوازن او رکفتن بیجیب جیکرین. Biryara û têçaverêkirin di demekî nîzik de hevdîtin di navbera şanderê Amerîka Thomas Barak fermandeyê giştiyê Hêza Sûriya Demokrat Mazlûm Ebdê were li darxistin û armanca sereke ji wê hevdîtinê cêbecekirina rêkeftina dihê adarê be û Hêza Sûriya Demokrat tevlî artêşa nû ya Sûriyayê bibe. Dilxwaz Mihemed Rûdaw, Dîmeşq. لعفرینê komîteyeke taybet ji bo vegerandina malên Kurdan hatiye avakirin navê wê jî Komîteya Aborî ya Bakurê Sûrî. Her malbatek ku mala wan hatibe desteserkirin dikare serdana wê komîteyê bike û daxwaza vegerandina mala xwe bike. Lê ew kesê ku biçe yani meselen li dervaya dibêje mala min vegerînin nameşe. کسی که دخوازه مالا ویل وی وره وگرandin دوی بچه بخواه به دست شخصی حاضر به آماده به و ببیجه مالا من هنه کس دیدانه از دخوازم هون مالا من لمن وگرینن. کمیته آبوری یا باکوڕê سووریێ دەست بکارێ خوا لە هەرێما عەفرینە گریە. کۆمیتەش بۆ وەرگرتنا گلیên خەلکەیە کۆمال و ملکên wan ji wan re nehatine vegerandin. Ehmed İmam berpirsê komîteyê ragihand ku ew dê mal û milkê desteserkirî ji grûpên çekdar wergirin. حاليا نحن موجودين بعفرين. احد مهام اللجنه هي امنها لعفرینینه یک جکارین کمیته وگراندنا مافان لخودین وانه و وگراندنا آقارن لخودین وانه نها ما اوفیسه که گلیان وگریه دا کو ولاتی گلیان پیشکش بکنو داخواز مافن خواه بکن ولاتی بلگین خواتینین کو ملکداری وان اثبات دکن بلگه جبو اوفیسا گلیان تین پیشکش کرن اوفیس جی همو بلگیان آماده که و ام همو بلگیان دشینن اوفیسا جیب جکارا اولهیا گشتی اولهیا لشکری لگور هر آقاره کی نها جی امروپیوانه جبو وان آقاران دکن که هن گروپان دست دانی نسد العقارات اللي وضع بعض الفصائل يد عليها هەژمارە وڵاتیên ku vegeriana Efrînê û heta niha mal û milkê wan li wan nehatiye vegerandin, serdana komîteyê kirin û belgeyên xwe li gel giliyê xwe pêşkêş kirin. نحن
ام خلکی عفرین نه جده هزار و حیجدان و ام لور نشتجینه و ما بهیست که آفیسه که آبوری لباکور سوریه هیه و ام هاتن داخوازا مافی خواب بکن خودی خیر اوان مظلوم بکه و دست وان خوش به بشوه یکی پر باش پیشوازی المدکن ام هیوی دکن که خلک همو مافین خوار بگرن ڕۆژە سێشەمێژی مەسعود بەتاڵ برێڤەبەرێ هەرێمە عەفرینێ پێشوازیە هەژمارێک وڵاتیان کورد کرد کۆشکۆچبەریە ڤەگەڕیانە بەتاڵ پێشوەڵاتیان گوت کۆ هەرێمە عەفرینێ ئێشەکە گران دیتیە هلم بيجن جارة أول إيش عفريني إيش جرام براستي يعني بري حد صالة قطانا جي يعني أول بيجن هلم كان بقياس بكن إيش مناطق السوري إيش عفريني حالي خوي معاناة قرية شرقولوس وعلي جارو هن وڵاتیان کولجڤینە لەگەڵ بەتاڵ بەشدار بوون ئەشکەرە کردە کۆوان چەندین جاران گلی کریە و داخوازە مال و ملکن خۆکریە لێ حەتانەها مافێخوا وەرنەگرتنە حسێن عومەر ڕوودا و أنا وشي بهنيك